салом тамошобинони азиз, нашри навбатии барномаи иттилоотӣ ва таҳлилии ҷанбасти ҳафтаро манзури шумо мегардонем. таҳлили авзои фаъолияти бахшу соҳаҳои иқтисодии миллии кишвар, ахбори рӯз ва рӯйдодҳои 7 рӯзи гузаштаи кишварро чун ҳар нашри дигар барномаи иттилоотии таҳлилии ҷанбасти ҳафта дар бар гирифтааст. дар студия ман Чермахкамов. дар оғоз таваҷҷӯҳ кунед ба шарҳи ахбори расмӣ. ибтидои ҳафта дар мулоқоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо вазири корҳои дохилии Федератсияи Русия Владимир Каракольцев ки бо сафари корӣ дар Тоҷикистон қарор дошт, вазъ ва дурнамои ҳамкории мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон ва Русия ва дигар мавзӯъҳои муҳими дуҷониба баррасӣ шуданд. ба ҳамкории ду кишвар дар бахшҳои муҳоҷирати корӣ ва амният таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуд. сарвари давлат аҳамияти таҳкими минбаъдаи робитаҳои вазоратҳои корҳои дохилӣ, инчунин натиҷаҳои пурсамари кори муштараки сохторҳои дахлдори ҳарду давлатро дар самти пешгирӣ ва ошкор намудани ҷиноятҳо, мубориза бо терроризм, экстремизм, қочоқи маводи мухаддир ва дигар шаклҳои ҷиноятҳои муташаккили фаромиллӣ таъкид намуданд. бо қаноатмандӣ ва кӯшиши ҷонибҳо ҷиҳати татбиқи амалии тафовуқоте ки чанде қабл дар сатҳи олӣ оид ба ҳалли мушкилоти соҳаи муҳоҷират ҳосил шуда буданд ишора гардид. пешвои миллат ба хусус аҳамияти қабули тамоми чораҳои заруриро баҳри таҳкими ҳифзи ҳуқуқӣ ва иҷтимоии муҳоҷирони кории тоҷик ки дар қаламрави Русия қарор доранд таъкид намуданд. тоҷикистон ҳамин ҳафта аниқтараш 28 май рӯзи таъсисёбии қушунҳои сарҳадиро таҷлил кард. барои марзбонони мамлакат ки таъмини суботи сартосарии кишвар ва ҳифзи марзу буми аҷдодиро ба уҳда доранд, таҷлили рӯзи касбияшон дар ин сол муҳимияти бештар дошт. зеро ин ниҳоди муқтадири давлатдории навин 30 сол аст ки арзи ҳастӣ дорад ва давоми ин солҳо тавоноии хешро дар назди давлату миллат собит кард. ибтидои ҳафта асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати 30-солагии таъсисёбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ба як гурӯҳ хизматчиёни ҳарбӣ мукофотҳои давлатӣ ва рутбаҳои навбатии ҳарбӣ тақдим намуданд. 27 май дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати 30-солагии таъсисёбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ба як гурӯҳ хизматчиёни ҳарбӣ мукофотҳои давлатӣ ва рутбаҳои навбатии ҳарбӣ тақдим намуданд. нахуст сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хизматчиёни ҳарбиро ба ифтихори 30-солагии таъсисёбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ва сарфароз гардиданашон бо мукофотҳои давлатию рутбаҳои олии ҳарбӣ табрику таҳният гуфтанд. президенти кишвар бо қаноатмандӣ иброз доштанд ки хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ сипари боэътимод ва ҳомиёни марзу буми сарзамини аҷдодиамон, яъне кафолати истиқлолу озодии давлату миллат, фазои орому осудаи кишвар ва ваҳдату сарҷамъии мардуми шарифи Тоҷикистонро сарбаландона ва ҷавонмардона таъмин карда истоданд. тоҷикистон беш аз 3 даҳсола дар сафи пеши мубориза бо хатарҳои муосир аз ҷумла терроризму экстремизм, қочоқи силоҳу маводи мухаддир ва дигар ҷиноятҳои муташаккили фаромиллӣ қарор дорад ва дар пешгирӣ кардани паҳншавии ин хатару таҳдидҳо ба минтақа ва ҷаҳон нақши калидӣ мебозад, таъкид доштанд пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. президенти мамлакат иброз доштанд ки сарҳадбонони кишвар дар давраҳои бисёр ҳассоси таърихи давлат ва халқи тоҷик рисолати худро содиқона иҷро намуданд ва ба эътимоду эҳтироми мардуми Тоҷикистон сазовор гардиданд. вобаста ба вазъи мураккаби минтақа ва ҷаҳон сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки ин ҳолат тақозо менамояд ки ҳар як сарбозу афсари қушунҳои сарҳадӣ барои ҳимояи хоки муқаддаси ватани азизамон беш аз ҳар вақти дигар ҳушёру зирак ва омода бошад. зимни суханронӣ президенти кишвар бо итминон изҳор доштанд ки ҳайати шахсии қушунҳои сарҳадӣ ҳимояи марзҳои муқаддаси ватани азизамонро минбаъд низ бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ, интизоми намунавӣ, садоқат ба савганди ҳарбӣ ва масъулият дар назди давлат, сарзамин ва ҷомеаи кишвар таъмин хоҳанд кард.
باید گفت که همسالات در عرفه عید و جشن‌های ملی و دولتی خدمتچیان حربی مملکت از جانب سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح کشور با مکافات‌های دولتی و رتبه‌های حربی سرفراز گردانده می‌شوند. همین طور این نوبت مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سرفرازگردانی خدمتچیان حربی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان برای خدمت نمونوی و سهم ارزنده در حفظ سرحد دولتی و جسارت و فداکاری بخشیده به 30 سالگی تأسیس یابی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان یک گروه خدمتچیان حربی با مکافات‌های دولتی از جمله اردن شرف درجه 2، مدال جسارت، مدال خدمت شایسته، مدال شفقت، مدال مرزبان شجاع تاجیکستان و افتخارنامه جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانده شدند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان افسران و سربازان و دیگر خدمتچیان حربی را همیشه برای خدمت نمونوی و سهم ارزنده در حفظ سرحد دولتی و جسارت و فداکاری تامین امنیت دولت و ملت با مکافات‌های دولتی قدر می‌کنند. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان درباره دادن رتبه‌های عالی حربی به خدمتچیان حربی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان به یک گروه خدمتچیان حربی این نهاد رتبه‌های عالی حربی گنرال مایور سپرده شد. با در نظر داشت نقش مهم قشون‌های سرحدی دولت و حکومت مملکت از نخستین روزهای تأسیس یابی این نهاد تا امروز با استفاده از شرایط و امکانات‌های موجوده برای تشکیل اساس‌های ضروری مادی و تکنیکی، تشکیل ساختار اداره‌کنی جزء و تام‌های سرحدبانی، بنیاد و از نوسازی و مجهزگردانی انشاءات سرحدی همه تدبیرهای ضروری را عملی نموده ایستاده است. اینچنین مسئله تعلیم و تربیت کادرهای بلند اختصاص مرزبانی همیشه در مرکز دقت حکومت کشور قرار دارد. عین حال اقتدار جزء و تام‌های قشون‌های سرحدی از لحاظ تأمینات با کادرهای صاحب تخصصی نظامی و تکنیک و تجهیزات حربی خیلی مستحکم گردیده است. در مراسم سپاریدن مکافات‌های دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بار دیگر همه خدمتچیان حربی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی را برای سزاوار شدن با مکافات‌های دولتی و رتبه‌های نوبتی حربی شادباش گفته آنها را به خدمت صادقانه بر نفع دولت و ملت و تأمین امنیت و ثبات سرزمین و حفظ مرز دولتی هدایت نمودند. در آخر پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اظهار اطمینان کردند که همه خدمتچیان حربی وظیفه با شرف و مقدس خود را با صداقت به وطن، دولت، ملت و سوگند حربی خود با انتظام قوی، دانش و ملکه معاصر و مهمتر از همه با روحیه بلند وطن دوستی اجرا می‌نمایند. واقعاً بنیادگذاری اساسی ارتش ملی علل خصوص قشون‌های سرحدی تاجیکستان اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح گنرال ارتش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میباشند. قریب همه ساختارهای حربی و نظامی مملکت به یگان زمینه مادی تکنیکی محض با اراده و تلاش‌های بی‌سابقه پیشوای ملت تشکیل یافته و شکل گرفتند و به تکیه‌گاه اصلی دولت تبدیل یافتند. بازدید از قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی گذاشتن سنگ اساس به آغاز کارهای ساختمانی 5 بینوی استقامتی 16 آشیانه در مرکز تعلیمی پایتخت قشون‌های سرحدی، اشتراک در پرد حربی و شناسایی با فعالیت مرزبانان وطن، اینچنین شرکت در جمعآمد تنتنوی به افتخار 30مین سالگرد روز تأسیس یابی قشون‌های سرحدی از زمره تدبیرهای سطحی بلند بودند که سنه 28 می با اشتراک پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان صورت گرفتند. 28 مای اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح کشور محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان
раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати иштирок дар рӯзи таҷлили 30-умин солгарди таъсиси қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мақсади шиносоӣ бо вазъи будубоши ҳайати шахсии қушунҳои сарҳадӣ ба маркази таълимии пойтахт дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ташриф оварда нахуст бинои наву замонавии чорошёна иборат аз ошхона ва хобгоҳи сарбозонро бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ ифтитоҳ намуданд. Сипас сарвари давлат бо шароити фароҳамгардидаи бинои навбунёди замонавӣ шинос шуданд. Бинои чорошёнаи таълимӣ аз ҳуҷраҳои корӣ барои ҳайати афсарон, хобгоҳи васеъу барҳавои сарбозӣ, ҳамом, хонаи хизмати маишӣ, анбори нигаҳдории маҳсулот ва сару либоси ҳарбӣ, ҳуҷраи аслиҳа ва хонаҳои фароғатӣ иборат мебошад. Ёдовар мешавем ки 28 майи соли 2022 дар ҳудуди маркази таълимии пойтахт пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди шиносоӣ бо лоиҳаи бунёди ошхона ва хобгоҳи сарбозон бо гузоштани санги асос ба корҳои сохтмонӣ оғоз бахшида буданд. аснои шиносоӣ бо шароити бинои нави таълимӣ президенти кишвар бо сарбозон суҳбати самимӣ доир намуданд. зимни суҳбат бо гурӯҳи сарбозон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки донишҷӯёни муассисаҳои олии таълимии ҳарбӣ бояд аз ҳисоби ҳамин гуна сарбозони донову зирак, ҳушёру танӯманд ва ватандӯсту фаъол ки аз мактаби ҷасорат дар қисмҳои ҳарбӣ гузаштанд интихоб бояд кард ва изҳори боварӣ намуданд ки аз онҳо афсарону фармондеҳони беҳтарин омода кардан мумкин аст. бинои навбунёд барои омода намудани мутахассисони хурди сарҳадӣ нигаронида шуда бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. чунин шароити зарурӣ имкон фароҳам меорад ки мин баъд мутахассисони хурди сарҳадӣ омода карда шуда ҳамчун сарбозону афсарони содиқ бо дарки баланди масъулияти ватандорӣ марзу буми давлатро ҳифзу ҳимоят намоянд. дар маркази таълимӣ инчунин тамоми инфрасохтори зарурӣ аз ҷумла синфхонаҳои компютерӣ, нуқтаҳои тиббӣ, майдонҳои сафороӣ, қисмҳои навбатдорӣ, нуқтаҳои назорати гузаргоҳ ва дигар биноҳои ёрирасон таҷдиду навсозӣ гардиданд. ҳамаи ҳуҷраҳо ва толорҳои иншооти нав бо тамоми таҷҳизот, мизу курсӣ ва дигар ашёи барои хизмати сарбозон зарурӣ муҷаҳҳаз карда шуданд. иншооти нав дар доираи дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти давлату ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пайравӣ аз иқдомҳои созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо саҳмгузории соҳибкорони ватанӣ мутобиқ ба талаботи муосир сохта шудааст. ёдовар мешавем ки ошхонаи маркази таълимӣ бо назардошти талабот муҷаҳҳаз гардонида шудааст. аз ҷумла дастгоҳҳову таҷҳизоти муосир барои омода кардани хӯроки сарбозон дар ошхонаи навбунёд насб гардида он бо мизу курсӣ таъмин шудааст. зимни боздид президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳайати шахсӣ ва масъулинро вазифадор намуданд ки ба сифати хӯроки сарбозон ва ғизонокии он диққати аввалиндараҷа зоҳир намоянд. бо бунёди иншооти нави таъиноти ҳарбӣ шароити иҷтимоии афсарону сарбозон беҳтар мегардад. мавриди зикр аст ки давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо ташаббус ва таваҷҷӯҳи хоси пешвои миллат сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон заминаҳои моддию техникии қушунҳои сарҳадӣ мукаммал гардида сафи артиши миллӣ ва воҳидҳои низомӣ бо кадрҳои баландихтисос бо таҷриба ва далеру содиқи ватан пурра карда мешавад. инчунин ҳайати шахсӣ имкон доранд нозукиҳои хизмати сарҳадӣ ва нишонзаниро дар майдончаи омӯзишӣ аз худ намуда малакаи касбӣ ва омодабошии ҷангии худро ҷиҳати муҳофизати сарҳади давлатӣ сайқал диҳанд. имрӯзҳо дар ҷузъу томҳои қушунҳои сарҳадӣ дар баробари мардон бонувони содиқонаю софдилона фаъолияти босамар доранд ки ин намунаи баланди шуҷоату шарафмандӣ ва нангу номуси ватандорӣ мебошад. дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ки аз ҳисоби хоҷагиҳои ёрирасони қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсол мешаванд дидан карданд. дар намоишгоҳ номгӯи зиёди сабзавоту полезӣ, меваҷот, ғалатдона ва маҳсулоти консервашуда муаррифӣ гардид.
бо мақсади ғанӣ гардонидани дастурхони сарбозон бо маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла гӯшту шир дар назди раёсати ақибгоҳи қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон хоҷагиҳои ёрирасон ташкил шудааст, ки ҷузъу таомҳои қушунҳои сарҳадиро бо маҳсулоти тару тозаи табиӣ таъмин менамоянд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбарияти қушунҳои сарҳадиро барои истифодаи босамар аз ҳар қитъаи замин, ки дар ихтиёри хоҷагиҳои ёрирасон аст, ҳидоят карданд. Дастур дода шуд, ки кишту парвариши маҳсулоти кишоварзӣ аз лиҳози экологӣ тоза бештар карда шуда, қисме аз он барои фаслҳои тирамоҳу зимистон захира карда шавад. бо эҳсоси баланди худшиносӣ ва омодагии пайваста, риояи талаботи ойномаҳо ва интизоми қатъии ҳарбӣ асоси фаъолияти ҳаррӯзаи афсарону сарбозони қушунҳои сарҳадиро ташкил медиҳад. ҳамин аст, ки ҳамарӯза дар ин маркази таълимӣ афсарону сарбозони бонангу номус тавассути гузаронидани машқҳои ҳарбӣ малакаи касбии худро сайқал дода, хизмати ватан модарро содиқонаву софдилона адо менамоянд. қобил ба тазаккур аст, ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таи чанд соли охир дар саросари мамлакат як қатор бинову иншооти аҳамияти ҳарбӣ дошта, комиссариатҳои ҳарбӣ, хонаҳои истиқоматӣ барои афсарон ва оилаҳои онҳо ва дигар иншооти ёрирасони низомӣ бунёд меёбанд. ин аст, ки имрӯз қушунҳои сарҳадӣ ҳамчун такягоҳи боэътимоди давлат ташаккул ёфта дар сафи пеши ҳимояи сулҳу суботи сартосарӣ, мубориза бар зидди қочоқбарон, пешгирии убури хатти сарҳади давлатӣ ва дигар омилҳои халалдоркунандаи оромии кишвар қарор дорад. Сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳайати шахсиро барои истифодаи муфид аз имконияти фароҳамшуда муҳофизати сарҳади давлатӣ, пойдору устувор нигоҳ доштани истиқлолу озодии ватан ва зиндагии ороми мардум вазифадор намуданд. 28 май дар маркази таълимии пойтахти қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо гузоштани санги асос ба сохтмони 5 бинои истиқоматии 16 ошиёна бо 840 манзили истиқоматӣ барои афсарони қушунҳои сарҳадӣ оғоз бахшиданд. зимни шиносоӣ бо тарҳи лоиҳа ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки биноҳо ҳар кадоме шакли муосир дошта ҷавобгӯ ба талаботи замон сохта хоҳанд шуд. дар ошиёнаҳои якум ва дуюми биноҳои истиқоматӣ марказҳои савдо ва хизматрасонӣ, муассисаи томактабӣ, маркази омӯзиши забонҳои хориҷӣ, марказҳои хизматрасонии тиббӣ ва коргоҳи дузандагӣ сохта мешавад. тибқи лоиҳа дар ҳавлии биноҳои 16 ошиёна, ки барои хизматчиёни қушунҳои сарҳадӣ пешбинӣ шудааст, ҳамчунин зеристгоҳ, дегхона, майдончаҳо барои бозии кӯдакон ва дигар иншооти ёрирасон бунёд мегардад. аз рӯи нақша дар ин биноҳо барои зисту фароғати хизматчиёни қушунҳои сарҳадӣ ва оилаҳояшон тамоми шароит фароҳам оварда мешавад ва масъулияти онҳоро дар иҷрои вазифаҳояшон боз ҳам баландтар хоҳад намуд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат масъулинро ба иҷрои босифати корҳои сохтмонӣ вазифадор намуда таъкид доштанд, ки ин биноҳо бояд ба таври замонавӣ ва мутобиқ ба меъёрҳои шаҳрсозӣ сохта шаванд, то ки солҳои зиёд ба хизматчиёни қушунҳои сарҳадӣ хизмат намоянд. 28 май дар шаҳри Душанбе асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар паради ҳарбӣ ба муносибати 30-уми солгарди таъсисёбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок карданд. қабл аз оғози паради ҳарбӣ, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадиро бо 30-солагии таъсисёбии ин ниҳоди муҳими қувваҳои мусаллаҳ табрику таҳният гуфтанд.
баъди суханронии президенти мамлакат сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар генерали артеш муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ифтихори таҷлили сазовори 30-умин солгарди таъсисёбии қушунҳои сарҳадӣ паради ҳарбии хизматчиёни низомӣ баргузор шуд. баъди анҷоми паради ҳарбӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар шаҳри душанбе бахшида ба 30-умин солгарди таъсисёбии қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон бинои нави ситоди отряди таъиноти махсусро ифтитоҳ намуда ҳамзамон аз фаъолияти коргоҳи истеҳсоли воситаҳои техникӣ боздид намуданд. иншооти тозабунёд дар заминаи қисми ҳарбии мазкур сохта шудааст. бинои ситод аз ҳуҷраҳои кории роҳбарияти қисми ҳарбӣ, аз синфхонаҳои дарсӣ, хонаи фароғати афсарону сарбозон, дафтардорӣ, хобгоҳ ва дигар иншооти ёрирасон иборат аст. дар ин ҷо ҳамчунин барои афсарону сарбозони қисми ҳарбӣ хобгоҳ пешбинӣ шудааст. таҳхонаи отряди таъиноти махсус аз маркази алоқа, нуқтаи банақшагирӣ, синфхонаи дарсӣ, оташфишонӣ, мерганӣ, нуқтаи идоракунӣ ва дигар иншооти ёрирасон иборат буда ҳамаи ҳуҷраҳо бо лавозимоти корӣ таъмин мебошанд. махсусан маркази алоқа ҷузъи муҳим дар самти назорати доимии сарҳади давлатӣ ба ҳисоб рафта ба 4 самт вилоятҳои Суғду Қатлон, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва ноҳияҳои тобеи марказ иртиботи доимиро таъмин месозад. Машқҳои тактикаи сарҳадӣ оғоз меёбад. синфхонаҳои тайёрии алоқа ва оташфишонию мерганӣ имконият медиҳанд ки афсарону сарбозон дарсҳои назариявию амалиро дар сатҳи зарурӣ ва бо истифода аз лавозимоти муосири соҳавӣ ба роҳ монанд. синфхонаҳо бо технологияи насли нав муҷаҳҳаз гардонида шуда ҳифзи техникии иттилоот ва алоқаи боэътимоди махфикунонидашударо таъмин мекунад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар нуқтаи идоракунии отряди таъиноти махсуси қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон ба тариқи онлайн як қатор иншооти нави соҳаро ифтитоҳ карда бо рафти машқҳои тактикию таълимӣ шинос шуданд. ба муносибати 30-солагии таъсисёбии қушунҳои сарҳадӣ бо иштироки сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон генерали артеш муҳтарам эмомалӣ раҳмон, маркази таълимӣ саҳроии лоҳури қушунҳои сарҳадӣ, маҷмӯи манзилҳои истиқоматӣ ва кӯдакистон барои ҳайати шахсӣ отряди сарҳадии ҳамадонӣ, толори варзишӣ дар муассисаи давлатии таълимии гимназияи ҳарбии ворисони Куруши Кабир ва дидбонгоҳҳои сарҳадӣ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба истифода дода шуд. сардорони муассисаву дидбонгоҳҳои нав ба президенти кишвар дар бораи омодагии ҳайати шахсӣ гузориш доданд. ҳамчунин дар нуқтаи идоракунии сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон рафти машқҳои тактикию таълимӣ ки аз маркази таълимии лоҳур аз ҷониби сарбозону афсарони таъиноти махсуси қушунҳои сарҳадӣ намоиш дода шуд назорат намуданд. ҳамарӯза дар дидбонгоҳҳои сарҳадӣ афсарону сарбозони бонангу номус бо истифода аз шароити замонавие ки давоми 2 соли охир ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фароҳам овардааст ба такмили маҳорати ҳарбӣ машғул шуда дар посух ба ғамхориҳои доимии роҳбари давлат хизмати ватан модар ва ҳимояи марзу буми тоҷикистони соҳибистиқлолро шарафу номуси миллӣ маънидод мекунанд. минбаъд аз нуқтаи идоракунӣ сарҳади давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба таври видеоӣ назорат карда шуда барои дар мавридҳои зарурӣ бо командирони қисмҳои ҳарбӣ ва раёсатҳои минтақавӣ гузарондани суҳбатҳои мустақим имконият мутобиқ ба талабот муҳайё гардидааст. дар ҳудуди отряди таъиноти махсус президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо лоиҳаи ангоравии биноҳои истиқоматии хизматӣ барои кормандони қушунҳои сарҳадӣ шинос шуда барои оғози корҳои сохтумонӣ санги асос гузоштанд. дар маҷмӯъ барои 840 хизматчии қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон марҳила ба марҳила манзилҳои истиқоматӣ сохта мешавад. лоиҳаи маҷмӯаи биноҳои баландошунаи истиқоматӣ дар асоси меъёру қоидаҳои шаҳрсозии муосир таҳия карда шуда дар ин ҷо шароити хуби зист ва фароғат муҳайё хоҳад шуд. бунёди манзилҳои истиқоматӣ дар идомаи ғамхориҳои доимии пешвои миллат сурат мегирад. давоми 2 соли охир дар ҳар як дидбонгоҳи сарҳадӣ барои афсарон манзилҳои истиқоматӣ бо тамоми шароити зарурӣ сохта мешавад. пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар отряди таъиноти махсуси қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон аз кохи Деваштич боздид намуданд. кохи Деваштич аз иншооти ҷашнии 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва 30-солагии таъсисёбии қушунҳои сарҳадӣ маҳсуб мешавад ки дар давоми камтар аз 1 сол бо сатҳу сифати баланд бунёд шудааст.
бинои нав аз осорхонаи пешвои миллат, толори бошукӯҳи маҷлисӣ ва иншооти ёрирасон иборат мебошад. ҳамчунин дар ин ҷо маълумот дар шакли хаттиву тасвирӣ дар бораи марҳилаҳои ташаккул ва мукаммалгардонии қушунҳои сарҳадӣ ва адабиёти зиёди бадеиву соҳавӣ ҷой дода шудааст, ки сарбозону афсарони отряди мазкур метавонанд ба мутолиаи китобҳо машғул шаванд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон пас аз шиносоӣ бо шароити осорхона дар китоби меҳмонони фахрӣ соядаст гузоштанд. толори калону барҳавои кохи деваштич барои баргузории чорабиниҳои гуногуни ҳарбӣ ва тандурустӣ ва дигар ҳамоишҳо пешбинӣ шуда дорои 415 ҷойи нишаст мебошад. ба муносибати 30-солагии таъсисёбии қушунҳои сарҳадӣ дар отряди таъиноти махсус, парки мошинҳои зиреҳпӯши низомӣ, толори тирпаронии таълимӣ интерактивӣ, машқгоҳи тирпаронии мураккаби печдарпеч, толори варзишӣ ва ошхона бунёд шудааст, ки бо тамоми шароит таъмин мебошад. парки мошинҳои зиреҳпӯш ва ҳарбӣ аз зумраи иншооти навбунёд мебошад, ки дар он барои дар ҳолати хуби омодабошӣ тайёр намудани техникаҳои махсуси ҳарбӣ мутахассисони варзидаи соҳавӣ ҷалб карда мешаванд. шароити ошхонаи отряди таъиноти махсус мувофиқ ба талаботи замон сохта шуда, дар он барои омода кардани хӯрокҳои болаззат шароити созгор таъмин аст. 28 май дар кохи борбад асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҷамъомади тантанавӣ ба муносибати 30-солагии таъсисёбии қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон иштирок карданд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон афсарону сарбозони қушунҳои сарҳадӣ, намояндагони сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишварро ба муносибати санаи таърихӣ ва рӯзи сарҳадбонон табрику таҳният гуфтанд. мехоҳам бо ифтихору сарфарозӣ иброз намоям, ки дар тӯли 30 соли сипаришуда марзбонони мо қарзи фарзандии худро дар ҳимояи марзҳои муқаддаси ватан модар ва давлати соҳибихтиёри тоҷикон бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ ва бо шуҷоату далерӣ иҷро намуда, ин рисолати хешро ҷавонмардона идома дода истоданд, изҳор доштанд сарвари давлат. зимни суханронии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз корнамоиву ҷоннисории фарзандони шуҷои тоҷик мисли муқанна, шерак, спитамен, деваштич, темурмалик, восеъ ва даҳҳову садҳо нафари дигар, ки дар тӯли давраҳои гуногуни таърихи тоҷикон барои ҳимояи марзу буми сарзамини аҷдодӣ муборизаву ҷоннисорӣ кардаанд, ёдовар шуданд. ба андешаи президенти кишвар ҳимояи ватан ва марзу буми он аз азал дар тору пуди миллати сарбаланди мо сиришта шудааст. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар бораи даврони ниҳоят ҳассосу мураккаби таърихи навини кишвар андешаронӣ карда, иброз доштанд, ки қушунҳои сарҳадии мо аз аввали рӯзҳои таъсисёбӣ то имрӯз ҳамчун сохтори муназзаму муҷаҳҳаз дар хати пеши муқовимату мубориза бар зидди қочоқи силоҳу лавозимоти ҷангӣ ва маводи мухаддир, силоҳу муҳимоти ҷангӣ ва вайронкунандагони низоми сарҳади давлатӣ қарор доранд. таъкид гардид, ки бо дарки аҳамияти махсуси нерӯҳои сарҳадбон, ҳукумати кишвар ҳанӯз аз оғози таъсиси қушунҳои сарҳадӣ доир ба фароҳам овардани заминаҳои муосири меъёрии ҳуқуқӣ, таҳкими асосҳои моддиву техникӣ, бунёду навсозӣ ва таҷҳизонидани инфрасохтори сарҳадӣ ва омодасозии мутахассисони касбӣ тадбирҳои зиёде амалӣ намуд. имрӯзҳо барои марзбонон тамоми шароити мусоиди пеш бурдани хизмат, машқу таҳсил, зиндагӣ, истироҳат ва варзиш муҳайё мебошад. дар ин самт саҳми соҳибкорони бонангу номуси ватанӣ ҳам бисёр арзишманд арзёбӣ карда шуд. таъмини қушунҳои сарҳадӣ бо техникаи ҳарбӣ низ сол ба сол беҳтар ва маблағгузорӣ ба ин мақсад мунтазам зиёд мешавад. давлат ва ҳукумати кишвар хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадиро барои ҷасорату ҷоннисориҳояшон ҳамеша бо мукофотҳои давлатӣ ва рутбаҳои низомӣ сарфароз мегардонад. бо дар назардошти авзои зудтағйирёбандаи ҷаҳон, ҳукумати кишвар ва роҳбарияти қушунҳои сарҳадӣ аз сарвари давлат супориш гирифтанд, ки барои боз ҳам беҳтар намудани шароити зиндагиву хизмат, омода кардани кадрҳои ҷавон ва таъмини ҷузъу томҳо бо техникаву таҷҳизоти махсус мунтазам чораҷӯӣ намоянд. роҳбарияти кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва қушунҳои сарҳадӣ вазифадор карда шуданд, ки корро дар самти мукаммалгардонидани ҳайати шахсии қушунҳои сарҳадӣ бо кадрҳои баландихтисос
باز هم بهتر به راه مانند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که در وضعیت پیچیده جهان امروزه مسئولیت همه ساختارهای نظامی، مقامات حفظ حقوق و خصوصاً مرزبانان دهچند می افزاید. آنها باید بیش از هر وقت دیگر زیرک و هوشیار باشند و آمادگی خود را همیشه در سطح بلند نگاه دارند. در فراورد سخنرانی پرزیدنت کشور با اعتماد کامل ابراز داشتند که خدمتچیان حربی قشون‌های سرحدی صداقت خود را به وطن مادر با خدمت شایسته، تکمیل پیوسته دانش و ملکه کسبی، مدنیت بلند شهروندی، جهانبینی سالم، زیرکی و هوشیاری، جسارت و دلیری، پاس داشتن ارزش‌های ملی و از همه بالا گذاشتن منفعت‌های دولت و ملت ثابت می‌نمایند. جمع آمد تنتنوی به مناسبت تجلیل 30مین سالگرد تأسیس‌یابی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان با برنامه رنگین کنسرتی استادان صنعت تاجیک که تجسمگر دستاوردهای قواهای مسلح کشور دوام سالهای صاحب استقلالی میباشد ادامه یافت. رویداد دیگری مهم و زمینه‌گذار برای آینده باز هم درخشانی دولت و ملت این ملاقات پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با نمایندگان علم و ادب مملکت بود که 30 می دایر شد. محور این ملاقات را تحلیل همه‌جانبه فعالیت مهمترین ساحه‌های آینده‌دار و افضلیت‌ناک کشور علم و معارف تشکیل داد. جزئیات بیشتر از این ملاقات در گزارش همکسبان ما از خدمات مطبوعاتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان منظورتان می‌گردد. توجه کنید. 30 می در کاخ وحدت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با اهل علم و معارف کشور ملاقات کردند. هدف واخوری بررسی نتیجه های ملاقات قبلی با اهل ضیا، حالت کنونی رشد علم و دورنمای آن، مسئله های بلندبرداشتن سطح آموزش علم های طبیعی و ریاضی، تشکل تفکر تکنیکی، دستگیری تشبسات در سمت اختراعکاری، اینچنین صفت و ثمراناکی تربیه کادرهای علمی در کشور می باشد. ضمن سخنرانی سرور دولت محترم امامعلی رحمان نتیجه های کار عالمان را طی سالهای صاحب استقلالی تحلیل عمیق نموده برای دریافت راههای به طلبات زمان جوابگو ساختن علم وطنی و خدمت کردن آن در راه رشد و پیشرفت دولت در نزد حکومت کشور و ساختارهای مربوطه وظیفه‌های مشخص گذاشتند. پرزیدنت کشور ابراز داشتند که حکومت تاجیکستان علم را یکی از عامل‌های اساسی رشد کشور و عالمان را ذخیره بزرگ ذهنی جامعه دانسته با مقصد پیشرفت همه‌جانبه آن و بهتر گردانیدن شرایط اجتماعی کارمندان ساحه علم همه امکانیت‌ها را مهیا نموده است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان آید به هدف‌های سازنده سمت‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان و نتیجه‌های بارآور آن سخنرانی نمودند. تأکید گردید که رهبریت دولت و حکومت کشور به مسئله معارف و علم توجه اولین درجه داده در دوام بیش از 30 سال صاحب استقلالی زیاده از 3900 مؤسسه تحصیلات عمومی از جمله مؤسسه‌های تیپ نو یعنی گیمنازیا، لیسه و کالج، اینچنین دانشگاه و دانشکده بنیاد کردند. کارهای تا امروز عملی گردیده گواهند که از روزهای اولی تشکیل دولت صاحب استقلال علم و معارف در سیاست حکومت کشور موقع محوری داشته. عالمان و محققان و آموزگاران و ضیایان نیروی سازنده و پیشبرنده همه ساحه‌های حیاتی کشور میباشند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اصرار داشتند که عالمان کشور در تهیه حجت مهم دولتی استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 سهمی ارزشمند گذاشتند و آنها منبع نیز باید برای رسیدن به هدف‌های استراتژی دولت، تامین رشد باثبات کشور، پیشرفت ساحه‌های مختلف آن، خصوصاً تشکیل کارخانه‌های استحصالی، تأسیس جایهای کاری، بلند برداشتن سطح زندگی مردم و پست کردن شدت مهاجرت مهنتی سهمگذار باشند. در ادامه سخنرانی سرور دولت حکومت کشور را وظیفه‌دار نمودند که فعالیت ثمره‌بخش ساحه علم را طلب نماید و اجرای چاره‌بینی‌های به این مقصد روانه شده را تحت نظارت
قطعی قرار دهد. با حکومت کشور سپارش داده شد که با تأسیس کمیسیه با صلاحیت تحلیل همه‌جانبه فعالیت همه زیرساختارهای اکادمی ملی علم‌ها و اکادمی علم‌های کشاورزی از جمله انشاءات و زمین‌های از دوران گذشته در توازن این ساختارها باقی مانده را انجام دهد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اومد به ضرورت قبول قانون درباره تجارت کنونی نتیجه‌های فعالیت علمی و تکنیکی اندیشرانی کرده. مسئولین و ساختارهای مربوطه را وظیفه‌دار نمودند که جهت تهیه سندهای زیرقانونی، بنیاد زیرساختار ضروری و تطبیق ثمره‌بخش قانون ذکر شده چاره‌های دخل دارندشند. وابسته به انتخاب، تربیت و جابجاگذاری کادرهای ارزنده حکومت کشور و ساختارهای مربوطه از سرور دولت سپارش‌های قطعی گرفتند. در رفت ملاقات پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان اومد به بهداشت صفت تعلیم در مؤسسه‌های عالی و میانه با زمان معاصر مطابق ساختن ساحه تعلیم و دیگر عامل‌های پیشبرنده جامعه به شخصان مسئول و ساختارهای مربوطه دستورهای مشخص دادند. همچنین ضرور شمرده شد که به مسئله‌های بلند برداشتن سطح و صفت کتاب‌های درسی دقت اولین درجه داده شود. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و کمیته اومد به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی وظیفه‌دار کرده شدند که به مسئله زبان آموزی، کسب آموزی و مطابق به بازار مهنت داخلی و بیرونی آماده کردن جوانان و کلانسالانی که در مؤسسه‌های زیرتابع آنها تحصیل می‌کنند چاره‌جویی نمایند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با یادآوری از وضع کنونی جهان جهت حفظ صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی در کشور در روحیه خودشناسی و وطندوستی، افتخار وطنداری، احترام زبان مادری، تاریخ، سنت و عنعنه‌ها، رسم و آیین‌ها و لباس ملی، تربیت کردن نسل‌های نورس و جوان را وظیفه مهمترین اهل جامعه دانستند. سرور دولت با باوری اظهار داشتند که عالمان ما چون همیشه رسالت خود را در نزد ملت و دولت با صداقت بلند وطنداری اجرا نموده در حفظ دستاوردهای استقلال، مقدسات ملی، تحکیم خاطره تاریخی و فرهنگی ملت تاجیک و معرفی شایسته وطن عزیزمان تاجیکستان سهم ارزشمند خود را می‌گذارند. اظهار اطمینان کرده شد که دانشمندان و آموزگاران و ضیایان فعال با تحقیقات ارزشمند علمی خود و موقع سازنده‌شان در رشد و پیشرفت دولت سهم بیشتر می‌گذارند و من بعد نیز رسالت وطنداری خود را با صداقت به تاجیکستان محبوب و مردم شرفمند آن اجرا می‌نمایند. بعد انجام سخنرانی میان پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان و یک گروه عالمان و دانشمندان جوان پرسش و پاسخ‌ها صورت گرفت که ضمن آنها اومد به دستگیری‌های دولتی رشد علم، قبول قانون، برنامه و استراتژی‌ها و غمخوری‌های همیشگی پیشوای ملت بهر بهداشت شرایط کار و زندگی اهل ضیا اندیشرانی نمودند. مهمترین مسئله‌های وابسته به رشد اقتصادی و اجتماعی مملکت و بررسی فعالیت یک قطار ساختارهای دولتی و وظیفه‌گذاری‌ها برای دوره‌های من بعد در مجلس نوبتی حکومت جمهوری تاجیکستان که انتهای هفته تحت ریاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت مملکت محترم امامعلی رحمان دایر شد مطرح گردید. شرح بیشتر در این باره 31 می تحت ریاست اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در آغاز مجلس درباره برنامه رشد بهداشت زمین و آبیاری برای سالهای 2024-2028 دیرکتور اگنتی بهداشت زمین و آبیاری ظفربک دولتزاده گزارش داد. تأکید گردید که مقصد اساسی قبول برنامه اندیشیدن تدبیرها وابسته به فراهم آوردن فضای مساعد برای جلب سرمایه خارجی، مبلغ‌های بخش خصوصی، نوسازی و برقرارسازی انشاءات گیدراتکنیکی جهت مطابق شوی به تغییریابی اقلیم، آب تامین کنی استوار، تازه کردن زهبر و زهکش‌ها، بهتر نمودن حالت ملیاراتیوی زمین‌ها، از خودکنی زمین‌های نو، به گردش کشاورزی درآوردن زمین‌های از گردش کشاورزی بیرون مانده و غیره میباشد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان دستور دادند که ساختارهای مربوطه تطبیق برنامه و نقشه عمل آن را در مهلت‌های معین شده و با جلب مبلغ‌های ضروری تأمین نمایند. سپس درباره دورنمای نشانده‌های اساسی ماکرو اقتصادی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2025-2027 وزیر رشد اقتصاد و سودا ذوقی زاده حساب داد.
تأکید گردید که لایحه قرار مذکور در دایره دستور سپارش‌های پرزیدنت کشور با مقصد پیشگیری تأثیر خوف‌های احتمالی به اقتصاد ملی و جهت تأمین نشانده‌های دورنمای رشد اجتماعی و اقتصادی قبول شده است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سپارش دادند که وزارت و اداره‌ها و مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی جهت اجرای دورنمای نشانده‌های اساسی ماکرو اقتصادی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2025-2027 چاره‌های ضروری اندیشند. ساختارهای مربوطه همچنین وظیفه‌دار شدند که عملی شوی سریع برنامه‌های دولتی رشد را تأمین نمایند. در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان همچنین لایحه‌های یک قطار قانون‌ها از جمله لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر به کودکس گمرک جمهوری تاجیکستان، باید به وارد نمودن تغییرات به قانون جمهوری تاجیکستان درباره دیگر پرداخت‌های حتمی به بودجه، باید به وارد نمودن تغییر و اضافه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان و باید به وارد نمودن علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید محاکمه گردیده برای بررسی به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارسال کرده شد. مطابق تغییر و علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان، عبور مسافران از خط سرحد در فرودگاه‌ها از طریق دروازه‌های الکترونیک صورت می‌گیرد که باعث ساده گردیدن نظام گذشت و صرفه وقت برای مسافران و هم سرحدبانان می‌شود. مقصد از وارد نمودن علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید، بر روزهای عید در جمهوری تاجیکستان علاوه نمودن روزی تلویزیون میباشد. همچنین لایحه قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره برنامه برقرارسازی و رeintegratsiya شخصان دارای گذشته اکستریمیستی یا تروریستی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2024-2028 محاکمه گردیده قرار داخلدار قبول شد. در فراورد مجلس سرور دولت محترم امامعلی رحمان توجه اعضای حکومت و دیگر مسئولین را به اجرای حتمی مسائل روزنامه مجلس امروزه، سپارش‌های قبلی حکومت جمهوری تاجیکستان، عملی سازی دستورهای ضمن ملاقات با فعالان کشور و خادمان دین و اهل علم و معارف داده شده جلب نمودند. سپارش‌های دیگر همچنین دایر به جمع‌آوری بی‌تلف حاصل صحرا، ثمرناک استفاده بردن تکنیک و تکنولوژی معاصر کشاورزی، وسیع برآمدن کشتی تکراری در زمین‌های آبی، تأمین فراوان حاصلی، ذخیره مواد غذایی و همچنین وسعت کارهای آبادانی به خاطر استقبال سزاوار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان داده شد. امروز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جهت اشتراک در جلسه نوبتی شورای اسامبله پارلمانتی سازمان اهنامه امنیت دست جمعی به شهر الماتای جمهوری قزاقستان سفر نمودند. در این سفر رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی را رئیسان کمیته های مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، راهبر دستگاه مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و دیگر شخصان رسمی همراهی می‌کنند. امروز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با سفر کاری جهت اشتراک در جلسه نوبتی شورای اسامبله پارلمانتی سازمان اهنامه امنیت دست جمعی به شهر الماتای جمهوری قزاقستان تشریف آوردند. در فرودگاه بین المللی شهر الماتا رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی را شخصان رسمی گرم و صمیمی استقبال گرفتند. با مقصد در سطح بلند استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه خوبالینگ بنیاد و از نوسازی و تعمیر 221 انشاءات تعییناتی گوناگون به نقشه گرفته شده است. بنابر اطلاع شعبه معماری و شهرسازی ناحیه از تعداد عمومی تا امروز 83 انشاءات مورد بهره برداری قرار گرفته است. از رفت کارهای بنیادکاری در این ناحیه کوهستان همکارانمان شیرینجان سفرزاده و سیفالدین اسماعیلوف گزارش می‌دهند.
ноҳияи ховалинг дар даврони соҳибистиқлолии кишвар бо қомат афрохтани биноҳои хуштарзу замонавии баландошиёнаи таъиноти гуногун, боғу гулгаштҳо, мавзеъҳои истироҳатӣ, роҳу пулҳо ва парвариши гулу дарахтони ороишӣ симои худро ба куллӣ тағйир додааст. То ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин ноҳияи дурдасти Кӯҳистон даҳо иншоот сохта ба истифода супорида шуд ва ин раванд бо маром идома дорад. баҳри беҳтар намудани хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ, фароҳам овардани шароити хуби корӣ барои табибон ва дар сатҳи баланд ба роҳ мондани ташхису муоина ва табобат бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷалби шарикони руш дар маркази ноҳия бинои беморхонаи марказӣ бунёд гардида истодааст. пудрачии сохтмони мазкур ҷамъияти дорои маслиҳаташ маҳдуди стройсентр буда, корҳои асосии сохтмониро дар иншоот пурра ба анҷом расонидааст. иншоот вобаста ба талаботи меъморию шаҳрсозӣ дар доираи лоиҳаи тасдиқ гардида бунёд шуда, коргарон васду насби таҷҳизотро идома дода истодаанд. дар гирду атрофи бино бошад корҳои тахту ҳамвор, сафо лакчинӣ ва кабудизоркунӣ анҷом медиҳанд. давоми 2 сол дар ин иншоот беш аз 50 нафар бинокорони маҳаллӣ фаъолият намуда, бо музди меҳнат ва шароити хуби корӣ таъмин буданд. корҳои сохтмонӣ моҳи августи 2022 оғоз ёфт. айни замон корҳои сохтмонӣ пурра ба анҷом расидааст. айни замон васли насли таҷҳизотҳо идома дорад. дар мақсад он ки дар рӯзҳои наздик пурра анҷоми беморхонаи марказиро ба истифода диҳем. бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази ноҳия сохтмони бинои дуошиёна барои кормандони кумитаи замин ва геодезӣ идома дорад. иншооти мазкур то охири соли 2024 мавриди истифода қарор дода мешавад. бозори марказии ноҳияи ховалинг ба талабот ҷавобгӯ набуд ва ба хотири беҳтар намудани шароит бо ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ ва ҷамъияти тоҷикмактубот аз навсозии бино идома дорад. баъди анҷоми корҳои сохтмонӣ беш аз 500 нафар соҳибкор дар ин бозор ва марказҳои савдо соҳиби ҷойи кори доимӣ мегарданд. иншооти дигари бунёдшаванда бинои агентии давлатии суғуртаи иҷтимоӣ мебошад, ки дар муддати 2 сол ҷавобгӯ ба талаботи имрӯза бунёд мегардад. дар иншооти мазкур низ корҳои асосии сохтмонӣ анҷом ёфта, айни замон корҳои ободонии гирду атроф ва кабудизоркунӣ рафта истодааст. ба иттилои сохтмончиён иншоот дар муддати муайян гардида бо сифати баланд ба истифода дода мешавад. бино бар гуфти шуъбаи меъморӣ ва шаҳрсозии ноҳияи ховалинг, бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи мазкур бунёду аз навсозӣ ва таъмири 221 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда то имрӯз 83 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтаанд ва дар иншооти дигар корҳои сохтмонӣ бо маром идома доранд. рӯйдоди дигари фараҳбахши дорои аҳамияти иқтисодиву иҷтимоӣ ин фаъол гардидани хатсайри нави ҳавоӣ миёни Тоҷикистон ва Гурҷистон буд. тасмими мазкурро бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ширкати FlyTG ва ширкати ҳавопаймоии Somon Air амалӣ карданд. ҳамкорони мо аз шумоли аввалин мусофирони ин хатсайри ҳавоӣ буданд ва инак гузориши онҳоро тамошо мекунем. 22 май парвози мустақим дар хатсайри Душанбе Тифлис ифтитоҳ гардид. ин иқдоми дорои аҳамияти муҳими иқтисодиву иҷтимоиро ширкати FlyTG ва Easy Booking Гурҷистон тавассути тайёраҳои ширкати ҳавоии Somon Air амалӣ карданд. тавассути ин хатсайр наздик ба 200 нафар сайёҳон, рӯзноманигорони тоҷик ва корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ барои муаррифии Тоҷикистон дар Гурҷистон ва шиносоӣ бо маконҳои тамошобоб ба ин давлат сафар карданд. аҳамияти муҳими хатсайри мазкур дар он аст ки дар худи номаш Душанбе, Тбилиси Душанбе, яъне ин на танҳо имконият барои шаҳрвандони мо ба дигар давлатҳо раванд сайёҳӣ кунанд, балки ба шаҳрвандони Гурҷистон, ба давлатҳое ки дар гирду атрофи Гурҷистон ҳастанд, яъне Қавқоз, барои инҳо имконият медиҳанд ки бо воситаи ҳамин хатсайр омада аз Тоҷикистон дидан кунанд. баъд аз бештар аз 3 соати парвоз тайёра ба пойтахти Гурҷистон шаҳри Тифлис фуруд омад. Тифлис пойтахт ва калонтарин шаҳри Гурҷистон маҳсуб мешавад, ки дар соҳили дарёи Кура воқеъ буда қариб 1.2 миллион нафар аҳолӣ дорад. шаҳр дар асри 5 бунёд ёфта маркази саноатӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии Гурҷистон ба шумор меравад.
рӯзноманигорон ва фаъолону корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ бо маконҳои тамошобоби шаҳри Сигнахи, ки дар қисмати шарқии Гурҷистон ҷойгир шудааст, шинос шуданд. Минтақаи Сигнахи дар байни кӯҳҳои азим ва манзараҳои дилфиреби водии Алазан ҷойгир шуда, кӯчаҳои сангфарш, сақфи хонаҳову тарҳи зебои шаҳр онро ба шаҳраки хурди аврупоӣ табдил додааст. این مکان یکی از موضع‌هایی میباشد که در آنجا سیاحان بیش توجه دارند، زیرا در همین مکان تمام شرایط و تمام امکانیت‌ها، تمام خدمت رسانی‌ها برای سیاحان و برای رشد توریسم فراهم آورده شده است. در مجموع باید بگوییم که در گرجستان از 4/1 حصه مجموع محصولات داخلی از حساب туриз аст. имкониятҳои сайёҳӣ дар Гурҷистон васеъ буда бахши хусусӣ ва сармоягузорону соҳибкорон бобати рушди бештари он шурӯъ аз соли 2013 оғоз карданд. ҳамин шароит барои ҷалби ҷаҳонгардон мусоидат карда, таи соли 2023 9.3 миллион сайёҳ аз ин кишвар боздид ба амал овардаанд. сокинони Сигнахи хеле меҳмоннавозанд, ки ин омил василаи муҳим барои ҷалби бештари ҷаҳонгардони хориҷӣ мебошад. ҳамин аст ки дар ин мавзеъ шумораи зиёди сайёҳонро метавон мушоҳида кард. ҳангоми сайру гашт дар кӯчаҳои шаҳр кас чунин эҳсос мекунад, ки гӯё аз аҳолии маҳаллӣ дида шумораи сайёҳон бештар аст. агар пурра дар бораи системаи туризмӣ агар гап занем, албатта ки барои давлати мо дилхоҳ фазое ки кушода мешавад барои туризм, ин як имкониятҳои васеъ аст. алал хусус барои ҷаҳонбиниро васеъ кардан, барои имкониятҳои иқтисодӣ пайдо кардан ва барои дигар самтҳое ки бартарияти хуб барои мо дорад. Гурҷистон яке аз давлатҳои зебо, боду ҳавояш. мо як шаҳре ҳозир омадем ки камтар аз пойтахти шаҳр 1 соат 1.5 соат дуртар аст, аммо як боду ҳавое дорад ки бениҳоят фазои хубу зебо дорад. گرجستان با آبهای شفابخش خود در برابر طبیعت کوهستانی شبیه به تاجیکستان بهشت آسا داشتنش با ذخیره‌های بوی آبی نیز واسطه جلب جهانگردان است. هیئت مهمانان از تاجیکستان به موضع آوازه‌داری برجامی هم آمدند. گفته می شود که در این دولت بیش از 120 منبع آبهای شفابخش است که یکی از آنها در برجامی است. شهر با آب معدنی برجامی خود معروف بوده در گرجستان از روی صادرات مقام اول را اشغال کرده است. این آب شفابخش نه تنها در گرجستان بلکه در دیگر دولت‌های اتحادیه دولت‌های مستقل نیز معمول و مشهور و مورد استفاده وسیع قرار گرفته است. شهر باتومی گرجستان منطقه نزد بحری بوده در ساحل بحر سیاه جای گرفته است. داوم چند سال اخیر در نتیجه اعلان نظام اقتصادی آزاد این شهر به مراتب رشد کرده است. نخستین پرواز هوایی مستقیم به شهر تبلیس تنها یک پرواز نبود. در اینجا با دستگیری حکومت مملکت و با تشبث به واسطه شرکت وطنی فلایتیجی تمام نمایندگان وسایط اخبار عامه هم مستقل هم دولتی و فعالان شبکه‌های اجتماعی جمهوری تاجیکستان به شهرهای تبلیس و باتومی سفر کردند و در دوام این سفر آنها از جاذبه‌های سیاحی این کشور دیدن کردند. باعث خرسندی است که طبیعت هم گرجستان و هم تاجیکستان بسیار با هم مانند است. منتالیته مردم بسیار با هم نزدیک است. گرچند که ما از همدیگر از با مسافه فرسخ‌ها دوریم، اما قلب‌ها با هم نزدیک است. فعل و رفتار مردم بسیار با مردم تاجیک شباهت دارد. اینها هم مردم کوهستانی هستند، بسیار صمیمی هستند، همیشه در لبان و در چهرهشان تبسم هویدا است. امکانات‌های سیاحی در گرجستان خیلی زیاد بوده. وسیله روزگذرانی بیشتری ساکنان نیز همین بخش سردرآمد دانسته می شود. طبق تحلیل مقامات این کشور از 4/1 حصه حجم عمومی مجموع محصولات داخلی در این دولت مربوط به ساحه توریسم می باشد. Город Батуми уже именно начали с нуля восстанавливать с 2005 года. Но маленькими шагами точно такая же история. А потом уже резкий всплеск был уже с 2012 года. Это и грузинские инвестиции, и западные, и восточные. Это больше восточные инвестиции. Турецкие, Эмираты тоже. И сейчас уже почти со всего мира уже начинают. Вот в этом городе у нас собраны вообще все гостиницы всего мира. Почти все гостиницы. И каждым годом, я тоже каждый год сюда приезжаю, и я иногда не узнаю вообще мой город. бенед хушҳол ҳастем ки имрӯз аз тоҷикистон хатсайр ба ростӣ ба гурҷистон кушода шуд, ба пойтахти гурҷистон шаҳри Тифлис.
ва тасаввуро чӣ гуна аст? Дар ҳақиқат бениҳоят зебо аст, як макони таърихӣ аст. ба ман бениҳоят писанд омад ки таърих ва мас навгониё ки замонавии имрӯза ҳаст омехта карда якҷо карданд. Ин дар ҳақиқат як зебоии худро мезиҳад. Дар ин давлат бо каме зиёдтар аз 3 миллион аҳолӣ ҳунармандӣ, хизматрасонӣ, равнақи малакаҳои дастӣ ва дигар пешаҳо ба таври чашмрас рушд кардааст. самти корбарие ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон маҳз таи чанд соли охир рӯ ба рушд дорад. имкониятҳои ҳамсони сайёҳӣ бо кишвари мо дар ҳама шаҳрҳои Гурҷистон ба мушоҳида мерасад. Табиати дилрабо, обҳои мусаффо, кӯҳҳои осмонбӯс ва даҳҳо василаҳои дигаре дар Тоҷикистон ҳам мавҷуд аст ки метавонад воситаи ҷолиби ҷалби ҷаҳонгардони хориҷӣ ба кишвари офтобии мо бошад. бинандагони гиромӣ, ин буд хабару воқеиёти 7 рӯзи охир ки тавассути барномаи иттилоотӣ ва таҳлилии ҷанбасти ҳафта манзуратон намудем. барои ҳафтаи оянд ба шумо барору комёбӣ таманну дорем. саломат бошед.